Ndagusubije ngo ikaze wowe ukurikira amakuru n'ibiganiro ugezweho na chaîne yawe ukunda yabisobanukirwe official. Ni chaîne ikugezaho amakuru n'ibiganiro biba bimwe biravugwa hano mu gihugu cy'u Rwanda, muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, muri Uganda, muri Tanzania, muri Kenya ndetse no mu Burundi n'ahandi hirya no hino ku isi. Mudukurikira rero muri hirya no hino hatandukanye, tubaha ikaze mu makuru yacu tuba turimo turabagezaho muri aka kanya. Amakuru yacu rero abarimo aragenda avugwa hano mu karere k'ibiyaga bigari ndetse n'ahandi hirya no hino ku isi hatandukanye. Amakuru yacu rero reka tuyahere mu gihugu cy'u Burundi. Tubabwire ko ubu harimo haribazwa niba koko miliyoni 2 z'amadolari arizo zigiye gutuma perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye agurisha igihugu cye. Amakuru rero akomeje kugenda yibazwa cyane n'abantu batandukanye mu bitangaza amakuru bitandukanye, aho umukuru w'igihugu cy'u Burundi yaba agiye gushyira igihugu cye mu kaga, cyangwa se yaba agiye kukigurisha ku munzani nk'uko bamwe na bamwe bajya babivuga. Ibi rero birimo biravugwa mu gihe Perezida wa Repubulika y'u Burundi Evariste Ndayishimiye yagiranaga ibiganiro na mugenzi we wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, maze bagashyira hamwe mu gushaka guhungabanya umutekano w'igihugu cy'u Rwanda. Nibwo rero Evariste Ndayishimiye na Perezida wa Kongo Antoine Félix Tshisekedi bumvikanye ko agomba kujya amuha amadolari miliyoni 2 z'amadolari, maze mu rwego rwo kumufasha ngo kugomeza gushaka umutekano barwanya ingabo za M23 ziri mu burasirazuba bwa Kongo. Ibi rero byaje kugira ibibazo ndetse n'ingaruka zikomeye ku basirikare b'u Burundi, aho rero bamwe mu basirikare b'u Burundi baje gufatwa nabi muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ndetse n'amafaranga bari basinyiwe ko bazajya bahabwa muri iki gihugu cya Kongo yose baje kuyamburwa, akaba agiye kujya mu biganza by'umukuru w'igihugu cy'u Burundi ubwe. Mu gusinyana kumvikana rero ko azamuha ayo madolari, byatumye ingabo z'u Burundi zifatwa nabi muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho mu gihe gishize haje no kumvikana amakuru avuga ko ingabo z'u Burundi ziri muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zaje kwakwa amatelefone mu rwego rwo kuzatangaza bimwe mu bibazo zigenda zihurira nabyo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho nko bamwe bashobora kwicwa maze bagashyingurwa imiryango yabo ntimenye ko baba barishwe. Haje kugaragara n'amakuru avuga ko ingabo za Repubulika y'u Burundi zaje kwamburwa imyenda yabo ya gisirikare, maze zikambikwa imyenda y'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC, kugira ngo ntuzajya yicwa bijye bivuga ko ari abasirikare ba Kongo baguye mu bitero. Abasirikare b'u Burundi kandi byagaragaye ko bamwe muri bo ngo banze kujya kwitabira ibyo bitero byo muri Kongo, baje gufatwa bagafungwa ku buryo bukomeye. Amakuru rero akomeza agenda avugwa nk'uko perezida w'u Burundi yaje kubitangaza nyine ko mu biganiro yagiranye n'umukuru w'igihugu cya Kongo yaje kuba yanashimangira ko ngo ashaka kuba yahirika ubutegetsi bw'u Rwanda yifatanyije na perezida wa Kongo ariwe Antoine Félix Tshisekedi, nk'uko byakomeje kugenda bivugwa mu bitangaza amakuru bitandukanye. Ariko abanyarwanda mu kutihanganira ibyavuye mu byatangajwe n'uyu mukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye, abanyarwanda basubije Ndayishimiye watangaje umugambi nyine wo gushaka gukuraho ubutegetsi bw'u Rwanda. Abanyarwanda basubije byimazeyo perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye watangarije Kinshasa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ubwo yari ari mu muhango w'irahira ry'umukuru w'igihugu cya Kongo Antoine Félix Tshisekedi, aho yatangaje ko ashaka kwifashisha urubyiruko maze akaba yakuraho ubutegetsi bw'u Rwanda. Uyu perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye kuwa 21 Mutarama 2024 yaganiriye n'urubyiruko rw'abanyekongo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu nshingano ye nk'umukuru w'igihugu ushinzwe urubyiruko mu muryango wa Afurika yunze ubumwe. Uyu mukuru w'igihugu cy'u Burundi wari wicaye imbere y'ibendera rya Afurika yunze ubumwe yabwiye urubyiruko ko yarubwiye ko ngo umwanzi wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'u Burundi ari u Rwanda, ngo bityo ko abo mu bihugu byombi bakwiye gufatanya maze bakarwanya ubutegetsi bw'u Rwanda. Aho yagize ati
aha aho bigeze dusabwa gukomeza urugamba kugeza ubwo n'abanyarwanda batangira kwitandukanya n'ubwo butegetsi ngo kuko ntekereza ko n'urubyiruko rw'abanyarwanda rudashobora kwemera kuba nk'imfungwa mu karere. Aya ni amagambo yatangajwe n'umukuru w'igihugu cya Repubulika y'u Burundi ashaka kumvikanisha ko ngo urubyiruko rw'u Rwanda rubayeho nabi maze rukaba rwafata iya mbere mu gushaka kwifashishwa ngo umutekano w'u Rwanda ngo ndetse n'ubutegetsi bw'u Rwanda bukurweho. Nyuma yo gutangaza ayo magambo rero ambasaderi w'u Rwanda nawe yaramubabaje cyane ambasaderi w'u Rwanda nyine mu Buholandi Olivier Nduhungirehe nawe yaje kuza n'akababaro asubiza ubutumwa bw'uyu mukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye. Ambasaderi Nduhungirehe yagize ati ntibyumvikana kumva umukuru w'igihugu cya Afurika ushinzwe urubyiruko mu nama yatewe inkunga na Komisiyo ya Afurika yunze ubumwe atangariza munsi y'ibendera rya Afurika yunze ubumwe ko azafasha abanyafurika guhirika ubutegetsi bwemewe n'amategeko. Ibi bisobanuye ko yahamukiye abamugiriye icyo cyizere kandi ko yitandukanyije n'amahame y'umuryango wa Afurika yunze ubumwe wamugiriye icyizere ukamutora guhagararira urubyiruko. Naho Noheli Kambanda yatangaje ko amagambo Ndayishimiye yavuze yatewe n'aya madolari miliyoni 2 yahawe na Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu masezerano y'ubufatanye mu kurwanya umutwe wa M23 kandi ko agaragaza umuyobozi ufite imyumvire ishaje. Nibyo rero nababwiraga ko Perezida wa Repubulika y'u Burundi yamaze guhabwa miliyoni 2 z'amadolari kugira ngo abashe gufasha igihugu cya Kongo mu gukomeza kugarura umutekano mu gihe hamaze igihe kinini muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo havugwa umutekano muke, aho rero umutwe wa M23 baje nawo guhagaba ibitero ku basirikare ba Kongo maze mu rwego rwo kugira ngo nabo bakomeze guharanira umutekano ndetse n'uburenganzira bwabo. Ubwo rero M23 yakomeje gusaba guhabwa uburenganzira Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo iyobowe na Twana Felix Tshisekedi ntiyigeze abumva. Ibyo byatumye M23 nayo ifata umwanzuro wo guteza umutekano muke muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibyo rero byakomeje gushinjwa igihugu cy'u Rwanda ko aricyo cyaba gifasha umutwe wa M23 ndetse na Red Tabara iteza umutekano muke ngo mu gihugu cy'u Burundi. Ibyo byatumye rero Perezida w'u Burundi na Perezida wa Kongo bifatanya mu rwego rwo kugira ngo bakomeze bateze umutekano muke u Rwanda kugeza n'ubwo ngo bakuyeho ubutegetsi bw'u Rwanda. Rero Noheli Kambanda asubiza ku butumwa bwa Perezida w'u Burundi yagize ati mu bibazo Afurika ifite harimo kugira abakuru b'ibihugu bafite imyumvire ishaje nka Perezida wa Repubulika y'u Burundi Evariste Ndayishimiye, aho gushyira imbaraga ku hazaza h'urubyiruko rwa Afurika binyuze mu burezi, iterambere ryo guhatana amahirwe y'akazi ndetse no guhanga udushya hagamijwe iterambere ryubaka ibihugu bya Afurika ku ruhando rw'isi. Ndayishimiye yigisha ingengabitekerezo y'urwango rushingiye ku bwoko, yifatanya n'imitwe yitwaje intwaro irimo FDLR. Uyu mutwe rero wa FDLR ukaba uri mu mitwe yasize ikoze jenoside mu Rwanda muri jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994. Hakabamo kandi na FNL ndetse n'interahamwe mu karere k'ibiyaga bigari. Ubwo rero Evariste Ndayishimiye yifatanyaga na Antoine Felix Tshisekedi Perezida wa Kongo bagamije gushaka guhirika ubutegetsi bw'u Rwanda ndetse no gukomeza guharanira umutekano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Niko baje kugirana aya masezerano maze Perezida w'u Burundi yohereza ingabo ze harimo n'urubyiruko ruri mu ishyaka rya CNDD-FDD maze bajya muri Kongo ngo gukomeza guhashya ingabo za M23 ndetse na Red Tabara. Iyi Red Tabara bivuga ko yakomeje guhungabanya umutekano mu gihugu cy'u Burundi, aho Burundi bushinja u Rwanda ko ngo rwaba rutera inkunga uyu mutwe wa Red Tabara. Ariko mu gihe gishize nibwo umuvugizi wa Kongo yaje kubishyira ahabona atangaza ko Red Tabara yaba ikorera muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho ndetse ngo yaje no gusaba gutaha ku bushake mu gihugu cyabo
Kongo ndetse na bamwe n'umuryango w'abibumbye ubibafashijemo. Kongo rero na Repubulika y'u Burundi bishinja igihugu cy'u Rwanda gutera inkunga M23 ndetse na Red Tabara, imitwe yitwaje intwaro ikomeje guhashya bamwe mu basirikare ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC. M23 rero ni umutwe wakomeje gushaka uburenganzira bwabo, bakaba bakorera muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ariko rero nk'uko Kongo ikomeza ibivuga ishinja u Rwanda ko ariko rwaba rwihishe inyuma y'ibyo leta y'u Rwanda yakomeje guhakana yivuye inyuma. Ubutumwa rero bwakomeje kuvugisha benshi ndetse akaba ari n'ubutumwa bw'uburwari bwashyizwe ahagaragara na Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye. Abanyarwanda bamushuhije nta nkeka, aho Bazimya Joseph yagaragaje ko amagambo ya Evariste Ndayishimiye ku Rwanda agamije inyungu ze bwite zitagira icyo zizafasha urubyiruko rwa Afurika. Yagize ati kugira abayobozi badashoboye muri Afurika nka Ndayishimiye ushyira imbere inyungu ze bwite akigisha ingengabitekerezo yo kwanga ndetse irimo n'amoko, aho kugaragaza ubumwe bwo guteza imbere abakiri bato, kubaka amashuri, ibitaro n'ibindi bizakomeza guteza Afurika imbere. Uyu mukuru w'igihugu cy'u Burundi rero akomeje kwishyira hamwe na perezida wa Kongo, maze ngo bafite umugambi wo gushaka guhirika ubutegetsi bw'u Rwanda, ariko nyine leta y'u Rwanda abaturage b'u Rwanda bakaba bakomeje kumusubiza ku butumwa bwe yabashije gushyira ahagaragara. Perezida w'u Burundi rero na perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bafitanye umubano udasanzwe, uyu akaba ari umubano bamaze gushyiranaho ndetse aho bemeranyije ko perezida wa Kongo agomba guha amadolari miliyoni 2 perezida w'u Burundi mu nyungu ze bwite. Aribyo rero bikomeje kuvuga ko perezida w'u Burundi yaba agiye gushyira igihugu cye mu kaga ndetse yaba agiye kukigurisha. Aho rero abasirikare b'u Burundi bakomeje kubaho mu bibazo ese n'agahinda muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kuko n'amafaranga bari bemerewe kuzajya bahabwa yamaze kuvaho ndetse bamwe bari kwicwa, bikitwa ko ari abasirikare ba Kongo barimo barapfa, kuko perezida w'u Burundi yamaze guhabwa aya mafaranga bisa naho yabakuyeho amaboko. Ayo rero amakuru twari tubafitiye, reka tuyasubikire hano, tuzasubira mukomeze mugire ibihe byiza.